Od davnina pozorišta su nailazila na mnoge lepe epohe. Pored tih lepih u razvoju pozorišta došlo je do mnogih perioda ispunjenih preprekama. Kako je pozorište prihvaćeno danas i šta se sve događa iza kulisa? Pre 16 godina u Šidu je osnovano malo amatersko pozorište Branislav Nušić, kroz koje su prošle mnoge generacije glumaca. Ja sam Marko Ganibegović i deo sam pozorišta već 3 godine. Zašto si se priključio pozorištu? Zato što je ovo jedna od stvari koja je mene od uvek zanimala i nešto čime sam od malena želela da se bavim. I neka želja za druženjem, za socijalizacijom sa ljudima, jer inače, kao i sva druga deca, sam imala problema sa tim, pa mi je u mnogome pomogla. Ja sam Srna Aničić, imam 15 godina i u pozorištu sam od malih nogu. Kako pozorište utiče na tebe? Pozorište na svaku osobu utiče jako pozitivno. Iz razloga zato što u pozorištu mi stečemo prijateljstva koja traju dugi niz godina. Dosta putujemo, zezamo se, družimo se. Isto tako kad radimo, onda stvarno radimo. Imamo dosta uspešnih predstava za koje smo svi angažovani i svi se dosta trudimo. I jednostavno i taj rad sam, isto kao i zezanje, ume da bude jako lep i zanimljiv. Ja sam Nektarija Jagodić, imam 17 godina i u pozorištu sam već 3 godine. Šta si naučila u pozorištu? Naučila sam da se oslobodim treme, naučila sam da šijem, da pravim lutke i još uvek usavršavam glumu. Zašto misliš da mladi ljudi treba da se priključe grupnom radu i pozorištu? Pozorište je jedno od mesta koje mladi ne posećuju veoma često, odnosno onoliko koliko bi trebali, jer im ono zapravo prikazuje smisao lepog i umetnost generalno je veoma korisna za mlade, tako i za stare, da rade na sebi i da bolje upoznaju sebe. Velika scena gdje se predstave održavaju je samo jedan deo pozorišta gdje ispoljavamo svoju kreativnost. Mesto gdje provodimo većinu vremena, gdje se družimo, smejemo i plačemo zajedno, jeste mala radionica u kojoj Ilijana Oreščanin vredno radi na kostimima, a Cvetin Aničić na režiji predstava. Ja sam Ilijana Oreščanin, kostimograf i scenograf u amaterskom pozorištu Branislav Nušić iz Šida. Ovdje sam već nekih 16 godina. Radim kostime, radim scenografiju i puno radim sa decom. Kakav odnos imate sa decom u pozorištu? Odnos sa decom imam odličan, predivan, sve ih obožavam. Naučila sam ih da se ljubimo kad dođu, da se grlimo, da se volimo, znači širimo ljubav. Ja se nadam da je njima ovdje lepo, da su se socijalizovali. Trudim se da im budem i, tako reći, prijateljica i druga majka i sestra, sve ono što im je potrebno. Moje ime je Cvetin Aničić, inače sam po profesiji diplomirani glumac lutkar, to sam završio na Nacionalnoj akademiji za pozorišnu i filmsku umetnost Krsta Sarafov u Sofiji u Bugarskoj. Pozorište je osnovano iz jednog razloga zato što je potrebno da mladi ljudi se afirmišu kroz scensku umetnost. Oni ne samo da nekako pokazuju svoj scenski izražaj ili ti jezik, oni kroz to uče o svemu onome što ih čeka u životu. Očuvanje mentalnog zdravlja postaje sve važniji faktor u svakodnevnici mladih, pa hajde onda da vidimo kako pozorište utiče na mentalno zdravlje. Kako pozorište utiče na mlade, na njihove emocije i socijalizaciju? Dobro, to je veoma važno pitanje. Kada gledamo pozorišnu predstavu, ona nam omogućava da na jedan dublji, sveobuhvatniji način doživimo određeno delo. Dakle, mi kroz pozorišnu predstavu doživljavamo emocije na dubljem nivou. Spoznavanje duha umetnosti izuzetno je važno za razvoj unutrašnje slobode. Zato ponekad, kada vidite da se održava predstava u vašem gradu, pogledajte je i već po njenom završetku drugačije ćete gledati na svet oko vas.